Karbi la mera mai mahang ke thekra nik katalon po. Rongkhang risonim so ham phang ning kan ichike pleng mesen pen talon po. Dr. Habetero na phan ongdung BJP ke krayarat atum pen kang thum karya jai mek kedeng po. Borjan HDP mirjeng pachuak lamalong BJP atum election campaign rally kapaman po. Borjan HDP mirjeng pachuak lamalong BJP atum election campaign rally kapaman po. Election apor nang tebok ong munit kiter KR kiduk adon rapid chichini ong. Kopia pot si election ahut muni dapat chini cho. Development amen hemso amen laben alam thi pajume cho. Non MLA election kituralong komat abang pu komat party si. Neki hailo ti karbiang long hemprek wan pu pu. Komat asong pensi karbiang long rata pan rata thengnu kaning jela. Jindabad Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bande Bande Narendra Modi Jindabad Narendra Modi Jindabad Komata party si ne MLA election ke hailo te aron repen ke do aken sang aso pan tharle po kaning je hailo. Sonse Borjan hawar patumi theria chiklo ni phaing kora troksera ni HDP mirjeng pachuak lamalong BJP atung election campaign rally paman pondo. Labang so election campaign along alohi sarpa man peng pen Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram long hang chitongdu. Lapen wood kerek amaya long penang APHLC Congress pen COC BJP along chipaudu. Lapen India Alliance candidate Roton Itiki pualam tialong Bokajan LAC BJP candidate Suryorong Parpad lam klar kipidu. BJP kerem Pratjipu kipu ke cobai ati alang nitu malong ke munit awi. Lapen kedam tang ana meeting kedo along pusitami bang pharoa bang pu bang pita awilek puson si Congress party ben ke hai popu lam klar people. Tang te alang nitum kaninje pona lam the arju ikta. Borjan HDP pen Hemaribe report Northeast Pay News. Suryorong Parpad ay naman. Team Karbiang Jindabad. BJP Jindabad. Bharat Mata Ki. Asia tek de haji. That kerja di pemuda termasuk main along kawan kalau ini dah langsung terus hello Borjan Arab tu mereka mengistong dulu Borjan Arab tu langsung main langsung tudu nak dia lah hello orang tu ada ni hai setiap orang ni bukti lo kalau bukti apa kalau kami bukti apa kita haji lah kita tinggal itu mesti lalu lah si mungkin itu masih yang ni lo kata Borjan Arab tu virtual pen itu hanya haji so saya kita yang kelar suruh berapa dulu lalu lah si jalan-jalan ni Borjan hawar pekerjaan alien kan kami itu BJP सरकार में BJP गवर्नमेंट डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के पर गवर्नमेंट पे लोमी लोग पार kan लोग kan kepenting kurgi alam ni mang keheman kalau bangsola pacun pun itu jadi memang kurang kalau bangso kali ya senang bu curi itu kalau bangso itu memang hidupku bangso orang itu ani cuma salah tu pen hai deh uang tu tak ada ani barang dong na itu dunia je lo sebelum kami kayak kemana berat ke situ kan jangan tak juga sekarang tu lombak ni pada saya rumah lombak murid ke sini bang terus isinya murid ke sini ni tak betul lah saya kosong sih begitu ni kerem pariprat tu kolam begitu ni Kuyong sih, kalau macam aning mah kapan? Jadi remji kuyong sih, aning ngarong iya rek, putih aning ngarong mah. Ya, budaya lah, terus lah.
West Karbeng long Rongkhang constituency kaparlo Satgang community hall along Theria chekloni phaing kore troxy Rongkhang riso nimso hamphang ningkan isi kepleng mesen pen talon bon Rongkhang constituency alo owe kimia tuma phan kachar la hin kang thorpon jila pen owe kimia tum somsuri akisungalong kaike tami karjap dun thipji aphan pura kedam tang suri ni rain kora pho aningkan Rongkhang riso nimso aham phanga mahang pathek polo labena kemang abangke owe kimi henlo ang thuna chethi ang thun henlo kechura chethi usi earpon lo Rongkhang riso nimso aham phanga tum kedam tang aningkan kisung ka chetong asom kedo owa joksi sai klempon phekthi detlo sita pining Rongkhang riso nimso hamphang ningkan isike pleng mahang ke thek talon ponlo labang so jai megalong Rongkhang arlo riso nimso tuma pham laam su se aprang kirung ponang jila pen somsuri ekisung along kacharap dunang ji aphan chingki chethan pedo bo labenon MLA election date aphilote Rongkhang arlo arong tingtame RRNA branch ke singponji apha lamrai dek ponlo bangso jai mek mission me atpen kapi chun ponlong apot la solong nang kacharap dun local MAC laben kaprek bang kwatum aphan an tami RRNA abitung mek kachuru alam the pajerpo bangso jai megalong aluhi sar po man peng pen member terang RRNA BD sar RRNA Maipu Jamulong Tiso Kongchun Bang Great Somtimo KSS Rongkhang Hawara Maipu Rongthiram Kruk SGB Central Committee Maipu Rostom Phangchu KRR A Nijang Karbi Anglong District Committee Kongchun Bang Bronson Teron WKALU Secretary Dipanjali Amsi Arjun Senar Ratsai Klembang Pu Horen Teron Harbamon Teron Lapen Bangpharo Hini Sose Riso Nimso Tum Chetong Nunsi Jai mek mesen pen bachun po Lang klit aja. Masih hok penyelam thega la pulo. Nil tum dak la rong troksi made bang alam ge satgang pulo. La dak nil tum ke jetong na kok ana mulu ke ong bangke la Rongkhang arlo so jang tum phan dak amen ki irmata Rongkhang risonim so amphang la bang so farman tansi te Rongkhang per hawar long mangke risonim so atom aning si thin si kawe do koklang lasi aning isi ang thin si ka pe do ye phansi nil to la bang so mai kepha ning kang sam nai la pulo Rongkhang risonim so ham phang atum la bang so risonim so bo so pangrum the pot ke delin nga klom ben churu dun lo se lang li tom phan churu re ne tasi kan ye lam ta lo ta ke nili ke nili phan ba ke bang than pre bang phu se bang chi hang lo na chi hok lo si so teng ba sin ton ta bang lo la pen mai ta mission na chun lo la pen munit ta la pon si ding si teklong bong si munit ta chi tong lo si alam ke lan Ingding tokep Karbi lamet amai mahang ke thekra nik katalon po lamet le avete khai reng re ju tang le avete porom puthi chini ne Karbi lamet amai nijang longri amai here ni phain kora troksera ni Karbi lamet amai karjap ani mesen pet katalon po ngecheng si sayang dengalong Karbi lamet amai methang amlama longri amai phu sar im de pen mai chepahem puponsi bangso katalon ponalong ingding pli lorchuti her bang amai ta pado po bangso mai charipon nijang longria mai dun mai phi maluti teron pi herjer ki hera long karlitang longkam teron karlitang herjer ki hera long karlitang longkam teron kalite professor rongbong terang akayalamu aputhaksi herjer herpo ki hera longjerikin ding taseng aro achunbak baburam tisu alanglisi kechengsi anong e chepalongpo Herbang amai aprang Karbi lamet amai tiri pia long arpu kelong dona bang pu bang pia tum jongsi longri amai along sa arpu dokok polote che onang ji pupet nijang longri Karbi lamet amai puak ke hai sar imbia mata arpu pen che oponsi tiri pia long dowet lo alang li demalong kongchun bang rup sing teron aphamsi che don sarpen pek ponchulo puthachun bang adimalong ake hai borsing rong hanga phan kongchun bang pek ponchu apitsi nong e kerona maya long aluhi sarpo aman pengpet rong chicholin dok pensi rot pon lapen rong arak pen dhon sing teron chitong no si maya di dojot ing samjin pet pachupo
Dr. Habitero na phan ongdung BJP ke krayarat atum ben kangthung kardia jai mek kedeng pon. Nijang karbeng nong lakha ketum jintang constituency kapalo umat khasia rong lapher lapet hawang palong thom adimalong lakha Paro isira krehini amri LAC BJP candidate Dr. Habitero na phan kangthung karni mati welcome jai mek kedeng pon. Labangsa jai mekalong alohi manpeng pen amri LAC BJP candidate Dr. Habiteron Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kru KAAC Old Benson Board Chairman Rup Singh Bongrung West Karbi Anglong District BJP Kongchun Mang Samson Rongphar Jinthong Mondal Amaipu Bidasing Tiso atum pen chenglok penang an songalong claim rapet tam rapet kiting atum chitong dun ringti Mayalong non-kiwangji MLA election may send pen kusol si ongdunga vote BJP candidate Dr. Habitero na phan kapahay dunji ma lahay hoy alam chethan posi may misen pen pachupon.